Abra ure Afrifa power betimi asesa. Bia wote no gidi se akonwa no to beka so saa. Ebusia after the elections ayehu Okatakyie ewo eye Angel FM Angel TV so no asesisi adote na nemu ama Brako Ampofo throw shades emfama na wode mane no we de ebo Okatakyie Afrifa ene asofo no bia ewo Ghana ye ya ma ye sensem twadwuma no wa no nya ya unkọ ba bia ye ya ma ye sensem twadwuma no gise otimi dipani atem eno ansa na ya ma opposition aha let's talk GH rumors and any first time I put into my video make sure say obe subscribe ama me na afi wa click e notification bell on said be ya any upload ya me no sabetimi aka no share ama fofa be. Don't forget to say who comment bi answer obeja e comment section or your Facebook as let's talk GH rumors and your TikTok as let's talk GH. Mr. say we follow these pages. Now after say Okatakyie election yiwie ya nkofo buso omo hwehwe na omo hwehwe nim enipa ote na name ni morning show no oye eye ama Brako Ampofo na ena no pay as a sister throw shade nkakra de mane eye Okatakyie Afrifa ene nsem a wo ka de wo so wo bisa journalist nsem ba wotie bia na se ho mframa na ebo de ma Okatakyie ene asofo no mu bia omo hwehwe enkom na ye nuanom samtwofo bi na moya madwen se monko na nyansa wo mutirim no eye saa nete moma ye nya na ye no ensamtwe adwuma no moma ye nya na ye no entokwa esi ye ewo Rwanda nyina efi nsamtwoni ebi na ye pese esi wo Ghana na ba wo obefa hefa eba me mefa hefa me ma me oti achem jump mani no hefa no befa a sitting MP ewu 8-9 years ni ye hu akiri kwan enti wo auto momoni ko bi ne nchen obefa hefa homeless ensamtwofo bi kasate sane Ghana nyina ya kyekere ede ama wom wo kire wadwen a kire ne kwampa so ye betimi ayadwuma ne kama tamdidie bi anim homeless ebra wo kasa no bisa on se bia ma mi tie o papa tie o wo fa tie o ma bi empo etie ye ya ma ye sensem twadwuma no wa no nya ya unkọ ba bia ye ya ma ye sensem twadwuma no gise otimi dipani atem eno ansa na ya ma opposition ye ya ma ye sensem twadwuma no gise wa no oden na udidi atem ebobọ sotro eno ansa na wa hunu se wo ye nsem twironi Abra ure Afrifa power betimi asesa. Bia wote no gidi se akonwa no to beka so saa. Bia wo gina no wo ye sure so obegina ho a kwesi se wiase awie ye beba. Anope me pese wa wotena se na obisa ho question. Enipa mienu we pe na na no pei me beka ho ho asem na me bisa ho asem. Me bisa me papa ne me maame no asofo asem bia no pei. Ekwa yesa Ghana ha ebinum ti esususi ebinum ti eno nko na nyansa wom tofo ya manyamesom akoye bibia ho ene wonhwe ye na akoka se oye kristoni a ye betwetwe o wonhwe ye na akoka se oye kristoni a ye bedu hu fe o wonhwe ye na akoka se me de me ye nyame ba eno kra de wa hwe ye nyawa ye besi wabo fo ni sunu wa mo ban a ye hwe wom ewo Antioch ye ka se mo ni Kristo achidifon ebi ni ye ana Eden na yedi je nchiri mase Kristofo Eden na yedi je ye ma ese nyame ma Bible se munko wiase nyina nko kama sempa no eno na ye no Bible se mun kire eno na ye kire no Bible say mun shame na mun suame hwan na ye hwe no na hwan na ye sua no The country Ghana is sick Amani yari oton A Christopher amamani yare ye free hu nyame ma no ya ma oman Ghana e yare Oman ni tiye ne ya Oman ne sia pro ya cho oman ni tekre mafi nanum Oman ni tese oni ekon ya titi oman ni nsa nyina afri ne ho onya yafunu obedidi agum Oman ni to a etena se Eninti oni nine ena obenante
Papa sofo, what shall Kasa nan say? Edu abatua, eni ehum komsha kese, eni nketua. Edu abatua, eni nyame kasa. Edu bronya, eni nyame kasa. Nyame be na Ghana yasom no. Sa nyame na mutu kwan, ekwa hwe na chiri kwan, ewo Israel na. Papa sofo, nyame na ya kwa hwe no, ewo Israel no. Eya Musa Israel nsuo de ba no. Musa enwe fi Israel de ba no. Jeffrey obia na obia nyina ho. Nyame frɛ obia na ma Brako Ampofo na me nyina ho. Na me production crew na obia nyina ho. Nanso moye ema time dodo. Moye ma enya kono bio. Entoko epie wo social media nyina eya sofo. Atem didi ekoso ewo social media nyina eya sofo. Abusuo mutiti nyina dodo na efi asofo. Ayam shishie de nipa so eke de nipa so dodo na efri nyame asofo. Papa sofo sa na nyame ka kire o. Papa sofo sa na nyame o ka kire o. Eye question na mi bisa keke. Eya sembisa o na mi bisa. Okay, from Genesis to Revelation, sa na nyame ka kire mo ana. Usu obi hu daye, wunyo obi hu oyi kire a, ekwan be mpo ene ye fa so ka kire no. Papa sofo so refi na me kai o se o Bible nim. Ekwan ya obefa so aka kire nipa no, me kai o se e wo Bible nim. Nye hu ye no, efa me ho no, ekwan ya obefa so abeka kire me no, e wo kire kronkron nim. Mo manya me som enye tan. Mo manya me som enya kono. Mo manya me som enye fe. Sanse bebia Ghana keka kono, bebia nyame som keka kono, yesai no. Ye wakontabu. Emesika ni wanim. Emesika ni benkum so. Emesika ni unifa so. Eme wiase adwapade ne nya ode. Eme domine di wachi boje so papa nie ene prophet 1 na prophet 2 ena prophet 10 eme no nya ode. Kaisa o wakontabu obi bu. Kaisa o wakontabu obi ebu. Na yentu ye hu fo. Na yen kasanche ye hu. Na yen nuanom samtwofo bi na moya mwadwen se munko na nyansa wo mutirim no eye sa nete. Because so akase Okatakyie huna manena enkoti se asem we bedwo no wono wankasa no na so be hye wo Ghana. Any comment bi a wo no, don't forget say ubeja comment section wo no wa follow your pages Facebook as Let's Talk GH Rumors, no wa follow your TikTok as Let's Talk GH. Na afei so no wa make sure say obe share this video Ampofo aba be share me di mani edi nsem nechi any updates bi aba me de beba be som fi se me de konkonsa eye me de pa me din edi na ni ki asanto makram.